Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Kipolet jong kamairang police station, rengkat ke jintrelang bakatna jong ka koi ka khya. Kila penyuar bahaya karong kami jong kibriau ki bawan na East Khas Hills District, batru na Riboy District, bandrong sya West Khas Hills lengba artli ki checkpoint. Kawai ka balabu haling do masih na kabanta-bantalasi ki kali ki bawan na East Khas Hills District. Bat kawai pat kadai ha Donkey Ingding, ban pet ya kejingwan rong ki kali na Riboy District. Kat kom kejing itu jong ki bor penya ki badai kmi yakini ki artli ki checkpoint kilai itu ba kejing rong yemi ki kali ha pedang ka East Khas Hills District bat ka West Khas Hills District ki baya lengba kani ki checkpoint kabadan haling do masi kim duna ya ka san potli ha ka shisngi kat ba ya kejing rong jingmi ki kali ha pedang ka Riboy District bat ka West Khas Hills lengba ka checkpoint kabadan ha Donkey Ingding ka duna bha Ajak. Kok mana boleh? Kok mana? Oh, kok. Ini waktu tahun. Nasihat kok hiu. Biar, sah. Nasihat. Suara dia. Maaf, boleh. Sungai, kami yang tu.
Naman.